jani oleh kengken ban medaya. Apang nyidang melang tekan buron itu mo. Nah saja lo, tunggu tuh bakat rawasang ikedes. Nih jani kengken pengabden ragane, kadang bakal ngale bunga, ajak ngale jukut-jukutan. Ilo ngale jukut nah, mak ngale bunga lo. Man dijo mau ngale bunga mo. Mak itu bakal di luane, dini sing ada bunga kemang lo. Dona jojo mo. Nah, melam-melam ilo ngale jukut nah lo. Nah mo lautang mo. Nang suwon mo dong ngale jukut lo. Man mo pamang ngale bunga. Subo lo. Man bo, lana mulai lana ngalengal pang daw pabian Ini ada yang malu lo. Apa nih ale lo? Ini orang mau jukut dong. Ini orang mau paman kucit mau seboyo. Yen karuan bas mai ke Tegale. Ngale jukut nang pilin kayak kene muda-muda lo. Depang jak kayang kakak ne kalaleh tiang. Pang tawang ai bapa nganti keles ki kene makpak jukut tiang ah. Aduh dok ketuange lo. Tunggu men kanti ngapa lulu mulai. Nak tiang kal nguliang. Duni tugas tekau lidi pekan tiang dagen gagak apeng gani bapa. Sing tiang apa opa tiang. Jani baliu tiang apa jukut sinah jani tiang sayang ah. Nah, ketu ya deda menangi lo he. Mbak sing bani nomang. Deda menanake nak liu ada kene ada ketu. Ke walo ne jani donen malu mulainya lo nya. Imo kal kijo. Bang denyen mau buat aku benjap mai. Jasa melang kaya lo. Kemudian Kaya lo. Ni mau si bang abano. tiang sing kaya sing mana hujan-hujan dingin mau pembawakan kaya. Awak lo sing manyus sing kedek kami tekan di balik-balik. Mai barang-barang aja mau mi. Ah, luang ben. Mai bantu saja nak sini nana mai. Jadi ni jang cereknya. Mo, Hah? tunggu dia mau ditunggu jang cerai. Kengken mirip lo. Lu tinggal ngomah semangah apa gempol. Banyak jak bisa mau sing apa cerai mulai nah. Ni marah ada nenek cini. Semangat sing bisa pengamat cerek lo. Mai maju sing ngalang lo. Mo, Main ah maju. mo na mo Urutan kan duan lo. mo kan duan mo dia ngayang orang. Barang-barang mai. Nah, lang lo. betul anak lah. Nenek. Urutan dengan malo. Aduh, Kengken aduh. sakit ya. Sakit. Pang, Bo. Nak ngudiang sakit. Ulung jang, Ye, ni kilo mau lengah sajan. lengang ji. Dijang intep nih. Itu punya kayu nih. Jang intip yo manyus gitu jang menek. Jarang neto pokat lanting. Pet. Plek. Gitu. Ulung jang. Aja nih jani Bo. Ijal aku nom live do. Mau no ji mulai kamu. Weh, oh nih Pak Brot nu. Babrok dia penarak nih. Adem pada mau besik. Nenek landung lah, nenek. Cang nih landung bang. Hah? Cang nih landung Nah, bang. cang nenek peng. Tuh. Ya. Kadung kelangan mesiram. Nge, Kijil aku nih. pun melayap tuh. Tadi melaip. Ipon nulung tuh. Nyen. Di tiang tuh. Nak kengken undo lah nih. Tiang dan tahu tuh. Bangsa kengken sih. Puniki tuh. Di tiang menek tuh. Hah? Ada carang kayu jemak di tiang tuh. Dan teh tutu kan kado. Ada sulung di tiang tuh. Lek kentan. Ulung di tiang tuh. Mataan si ditu kan lah nih. Hobi. Biasa jang intip nak manjus gin Yang gaya. demen tuh. Nenek penarak nih kutane kado. Inggih di tiang boleh pada masiki di tiang. Aduh anggon jalaran jani. Nge. Pangseng membuat kosan ngedot iyo. Nge. Sing sarwang uliang penarak nih tuh. Otot. Dua kan nih. Nge kali Nge, otot. nge. Dia sikit, pun Anak sikit. bangsek deh. Niki. Oh. Tiang ulung. Seneng jelma. Nah main sini Nepal. Bedo nak gitu. Si wak peturu para kan kang wang besek legenti gelah pangseng ya congah sebang kamu pang ada sarwang main pal. Sar. Ye, tiang ulung. Kan kada wak.
kan mendayo dek jani. Ya. Bal. Yang Benyap nyak mesekonya. suka napi malih. Kisang sedok mana? Layah basange. Weh, ampun nuli tuning ngeroncong basang dia. Benyap nyak beli nasi. Jati niki. Iya, saya tahu anci dia rasa benyap kan. Dagang nasi beguling non. Demen sih beguling ya? Weh, ini kulit ni barak-barak ampun demenan dia. Oh, renyah tuh, po. Kriang-kriang kulit nih. Ini dagingnya sajang gede. Oh, mat luang nih. Jijak mendar kan, po. Jik kudoyat laban. Gelah main. Gangsar pun napi. Dah jayo, lemano, Mario. Cang sing deman kan beguling. Adi sing. Taen-taen sing deman cang. Bah, ya sarwang aja mulon. Dot. Ah, Nyames kau jak dogen lan. Inge. Kata do aja ayo. Main nak menarai. Cenang. Sar, Jauh long. citak long. Apa yang cang mana? Nah, pal. Idiang. Cising ingat. Ini pun napi. Kayak ngarkasih ini kan nodal di puro desa. Nge wanda odalan wanda. Kayak tuh amat ya rame tuh. Nge nak jaliutan rame tuh. Sing ngat bajang truno cenik kelih mekajang Jagi ke pura. mau bakti pemekas nih. Ian dadi teh yang ngelah. Nih cen penganggu paling anyar pasti tuh abo. Nge Tuh jati. anggo. Cibeng lah udah nganyar. Dan. Nih. Sapot cing lah, Bo. Dan. Tuh. Tetap menpoleng kan kene. Menyi. Gelah. Ben dua membeli udang anyar-anyar sanon. Kalih ampun numas. Oh, Nge bang yang ampun. Yeh, sing cikel ician gelas Oh di diang boleh siki. Oh, Ane barak pilih diang nge. udang songket nih barak teman. Nge. Udang songket engal we. Adi gitu. Udang nyongket songket engal we. Nah. Ada kan Yeah. songket apa jeneng lane? Nah udang songket tak patuh cara udang mau pardo ya. Luangan bene. Mau pardo. Kayang. Terus sing gitu. Inge. Sing nganggo udang barak sing gitu yo. Saputnya belum. Pimpal itu paro minyak pangus warna. Songket masih ada konya saput songket udang Nge. songket amat yo. Aduh. Cing nganggo tuh barang ngiring gelah. Bisa gapi nak nepok kan? Beh, mek ada no idang ngiring rakan itu. Oh, gitu mana? Cing ada rakan gelah. Weh, Penganggo anyar tuh. meh cara Gangsar. meh cara kresno ko pandang nge. Iya sing luangan men dok. Beh, gangsar ya jelema menyi. Uang jang mau sepatu. Pengangone buuk. Puro. Gapura anu sepatu ke pura. Sepatu. Sing ndak noleh kali yo. Jak dolen anyar-anyar. Nge. Kedi jaba pura ben beli nasi. Inge. Gangsar do aja ayo. Nge. Mana pernah lae? Nah, hati-hati baci. Nah, timpalin lah. Mau piablot bener mojeng. Nah, Kamu Nah nih raga si barangan nganten. cang malu nang aduh ci cerit dulin anyar. nang. Ngelaman udah cerit not. Ya, bi anyar do. Mi. Lagot mi sani mimi. Aduh. Tangan dah kasar. Iya. Aduh, mi. Iya. Mi. Sina kikit memedi niki. Apa? Kikit memedi. Adi mi. Kikit memedi wanta minyi. Ya. Sing pulas lelipi do. Pakulas. Iya. Ah, cerik memedi. Dong. Aco ya. Dong. Engkan? Dong. Sini yang ni. Dan Dan. memedi dan nge. Kudiang kengkang yang nanggo ni. Ya nange pon ngocokor dewa, pagi hango ken memedi ya. Engkap ngocokor dewa. Engkap eh. Dong ini. Dong. Nah, orang-orang itu nggak. Ye, jajan, ye. Ada lu saja ngendong. Ula Nyan ulu. Silurnya. Silur ni penarak dua nanya. Iya. Silur. Nah. Main naik. Nah, juang nasi konyo. Kakekmu. Kengkek sini. Selendangnya tak ke. Itu busaci atau benar. Nas. Ula ne. Nas. Ya ulu. Kau dewa. Nak bangun mai. Si kengkek kena cipal. Nama siler dah. Mau ipen masih lor tu saya dah sinyal dulu. Ye. Oh, yang kau aja deh. Kaya. Kaya. Nas.
Nas kengken alo-alo. Busan mekeken age sing bang. Dan di tiang nas penara siki-siki Ya gimana? apa kengken nyet gitu. Mas. Ah, ini marah ya. Apa? Kengken maro yo. Gini. Dua Agung, Kemudian di tiang benyang tiang jagi numas bemo. wih, Kordewo iring di tiang melalui kenda di tiang nyopir Kordewo samping di tiang. negak Ay. bemo nih. Nge bemo baru ngebut. Kendan. Ngebon. Nge ngebut. Pecat jalane. Pecat. Ulung das ke panggungnya. Ada. Wah. Gogong. Kayak ngodalan nih ring pura wenten wayang. Wayang apa? Wayang selonarang. Ah, kemudian tas. Wih, wenten bojok-bojokan, wenten ulir kendan. Wih, Cokor Dewa kada senang nonton wayang. Kemudian Cokor Dewa kada senang nonton wayang. sing teman sing. Dah. Lagi ngulang-ngulang. Tunas penara agen tunas. Kini nak. Iyan gelah nyak patuh cupare cara cai. Meh mekendot nas di saya. Oh, kendan. Gelas sing nyak ngolah sejelek jadi kini. Rapi. Neh cing apa penarak pedem besi. Nggih. Gelas boman cerik. Nih, Lantut ya pang sing ngaleng joh. Nggih. Sing tawanya jelas kono marah. ada Amerika. Apa hontot? Oh, pangkene bemakat kanti kelingsir tonen masih teke. Apa ya gaginane di Tegal mekelo pesan. Tolongin tiang Bapak. Iya, Bapak. Ini jaling lo. Dari rendah. Bapaknya. Tolongin tiang Bapak. Wah, Ay galak cicing. ada yang cangkulo Ci. Cang tagal ji. Nenek subuh, ane ngepung tiang kemplongin Bapak bentukan. Lemo tanpa semu. Peka. Ya. Kaden cikaknya ndo sar. Peka. Dan yang kak koncreng. Dengeng nak mata ne. Ngawak kelem. Kene po. Nah, Getarang nak memunyi. melampal. Kene po. Bawa cangros ken kak sing kedawa. Ya, Lemelengar ne. Penggetar nak memunyi. Ngacuh ngantak dini. Mana? Wow. Sar. Nawagan tiang jero nak lingsir. Nah, Mang nene. Padahal di tempat dulu sapa sira ragone. Kengken remuk. Penyah. Nawagan tiang jero nak lingsir. Mang nene patut anto di tiang matur sapa sira ragone jero. Men ragone sira. Di tiang ada para kanido Agung uli dipuri kauripan jero. Oh. Nek do Parakan. Inge. Ye mau penara udah sing tage lan. Mak sing bani lo mana ilo nagem lo. Nas penara dan nas jero. Kage lo penarake. Tas penara mau tage na. si misi ngusat pada saat. Sing bani lo, may ilo sam nagem lo. Nas penara mau dan nas jero. Paras rapal. Eh. Babal. Nyen latong ale. Mau sing ba mau na nage mo. Kengken, sing bango. Nepang sebab sing bango ben mani bakal meli bin. Cok. Col mang pia. Liang pal. Liang. Liang. Bapak Ini nyokot. Tiap orang sing bung. nang sekanang Pantes sar. boh. Ada nak muani nih di Tegal. Ni nak do Agung. Ken Dua Agung. Ni ring tiang Oh. ni. Tahu teken dewek pelih. Walu yo negakin gada bong. Merasa teken jet belos ngandak dini ngaku Dua Agung. Iraga tua pangsing pedeh kini bane. Nyen keluluk-uluk gitu. Nih, nak tua dah dua subebok nih. Nyen kone Bapak. Oh Dua Agung kau nih. Marah mau penganggung renep mau udang ngeronyo. Kalian jelema meribi nih. Dan kau gagal do Agung atur di tiang. Inggih. Jero anak lingsir. Kaping kali. Jero meraga istri sinamian. Binih rien. Titiang ngelungsur gangerna pangampur. Menawi te pengerau.
tiang sinamian ngawetwang jerone mengah pamiduka ledangak sama yang obangane mangkin di tiang boyo jeung adu-adu jatinipun tiang wantah putran sanatengrat saking jagat kuripan wanten yan prade jerone kantun sumenieu reng kawentanan di tiang jerone lingsir keni antuk cihne putran sanatengrat durus inarang cingak puniki tapak tangan tiangnya Aduh, tiang siket-siket mama. Lo, nangkel lo. Wagong nawagang di tiang wagong. Kan, kenapa tuh? Kenapa? Oh, kene tungkat tuh. Benar-benar bengeleng si unyil. Ini nasi unyil kena tungkat. Aja. Ngeleng unyil. Nawagang ping banget di tiang reangan pelunguh cokori dewa dadu Agong Putra. Sawiyakti di tiang nenten uning reangan pelunguh cokori dewa. Tua di tiang tua dadu Agong. Lo nangkil nek Gusten ilo Gusten bapa ne lo. Lano negak. Nih negak lo. Ah, Bapak, mapan sing pada nawang sanang masih keketo. Wala pemekas nejani tiang pang pedas nawang jatine nyen lantasne nak ke Bapak. Nawagang di tiang dadu Agong Putra. Di tiang boyo sios wantah parakan pelunguh cokori dewa. Sanesak sampun suwe megenahi riki ring podukuan Tegal Sari mongweng wastanipun dadu Agong. Oh. Man donyen nejak dadu apa? Punika ti anak ti tiang dadu Agong Putra. Oh, panak itu apa? Panak puniki parang duwe muka kalih. Oh, Mongweng nene. wastanipun Iya nih kelihane kenyateng ben kebiasaan Dia gangsar. gangsar, Pak. Nih ya nih monel lemu. Yo, iya pel adane. banyak ti anak bapo tuh Oh, nyentut. gitu. Oh. Dong nenek panak. Ah, pan apa tuh orang cipal? Dong nenek panak pan. Ah, Panapan. Ti anak Panak bapo. nih. Oh, saya bapo meme ning lah panak gitu dah. Tangar Neci gawat. anang kelehang po. Bodoh wane landongan kelehan. nyen adane po. Ipun sane kelehan mawasta Sukerti dari Agong. Nyen, Pak. Sukerti. Sukerti, Pak. Ah, lu Sukerti. Anet. Sukerti. Sukerti. Oh, Sukerti. Beh, cara nak deklamasi ya. Takah sih lah. Dong ni ceneknya tuh. Ah, nyen adane po. Nyadane, Pak. Ah, Doradan tiang ah. ada napo sih di orang. Yang sudah di orang. Nawakan dari Agong Adan Putra. dia jelek banyak pedek nyen. Lapang sawang kian kan. Wasanipun mongkek dari Agong. Nyen. Nyen, Pak. Mongkek. Mongkat, Pak. Oh, jangan kedek ngadan tiang ah. Mongket. Hei, do malah nih ngadan jelek kedek nah. Do adan san gobane na tole. Gopo apa sing ado aja adane gopo aja kek adane mongket. Halo kek. Do gitu pal. Sar. Yang Nah, Bapo. Nawagan Apo di tiang. kaden neneng gelah runtak san ngetut pejalan di gangsar aja kiapel. Pangengal kemuliang prabot tu pianak baponi Sukerti aja iya lu mongke. Wastu kasatan dadi gelah. Dijada tongos ngali ye pak ini popang tadi yo kenikin parakannya. Ada Agong Putra. Sampun nang malih mereka ngruruh toyo. Iriki ring kono. Pantas toyo. Meresdayang di tiang jaga ngatur rang reangan pelunguh cokori dewa Radu Agong. Oh nah yang kita dang malah. Lo Sukerti. Ida Agong mikayenin toyo. Mau tangal ye dek malomo. Iya, Bapo. Nah, mama encol-encol. Jadi tiang berjalan, Bapo. Tong diangseng mama. Mau namo ke yang caro kan nyaru-nyaru kimut. Yonelo, Yonelo. Yonelo. Curian dong. Yonelo. Curian. Kejat tuh. Cari api, Pak. Seneng jelemu.
Perjani ngaku di api. Jangan rokok do agong. Ngapa rokok? Hah? Ngapa rokok? Sing coba bal. Si. Ngapa rokok? Bapak ada sudah ini. Dua Agong Putra. Wantah sarang ketiga ada dua Agong. Men imeme Nawagang suwe sampun ninggalin di tiang padam. imeme bo mati ba. Bo mati. Sekati meme mati sing dan mulai ba. Ye. Lengah nenek. Mati mulai. Mulai. Cicak. Ada anak mati mulai. Jangan kau. Bisa kau dengan rumah dia ayo mati di kamar sakit. Man. Angkut ke Mondora bo mulai. Orang mati di rumah sakit. Pada satu. Itu orang kena tu. Aduh. Aduh. Loh. Kemudian jang itu dang tuk nak ngatur orang ayah kita dua Agong. Atur nama. Aduh. Oh bapak ngatur nama saat yang singgari bang. Kemudian sing bani. Iloh masih ngelahang ngatur orang lo. Agong Putra. Nawagang di tiang puniki sampun wang jero namat ada dua Agong. Wong dusun. Bangyang sandi tiang ngatur orang ayah ada dua Agong. Po. Irago tua. Keranane teman irago ngepi anak. Dan di tuane pangirago aluh nang ben gigis. Mengapa nak gede-gede? Angon kena panak apa? Sing jekito jatine po. Gelah aja sing luang kayu nih. Penapi? Iyan ibapo landas ngaturin anak buko gelah. Men gelah ale tane di ngambil sing pasti ngungkol nak buka bapo. Ya nak cenik ngungkol nak kelihan sing tulah ada negerian sah. Wah, ini dapat. Tulah apa nyen? Lo nak ngatur orang lo. Apang benar ya bapo tua kene. Sing pantas rasane. Atur nama. Dekalat. Kilet. Juari mak lo. Tuh dia yang sing juari. Gusti gelang. Aduh. Res. Dak. Nu kayak kimut-kimut. Hai. Kada dewa kete kanya gelas. Cicak ngelah aja lemu. Terus. Ide gelapo? Durus ada dua Agong. Ide lo. Lama lo nasar. Terus. Sedap. Oh jelemu. Nikmat. Sar. Yang. Pal. Bumian jani gelah ngerasang yeh kok kini po. Oh sekali toyong nih. Petang aja lemu. Yes. Sing Napi. nyang mekecap sada manis. Oh kendan. Wantah sapunika mapan genah toyone puniki ring gunung kan Agong. Kenyang ipun. Sejaban yang rasanya ya pemekasing wadah ya. Pun. Aduh, inge. Jak pangus Inge. gede kelawan landungnya Inge. mekaden isi bunga-bunga. Inge. Duh, Lemu. Inge. cing ini jangan. Nih, Mit yang ada selungsuran. dia ngawak parakan singnya lungsuran. Jangan podos mangku. Beh, tak aja. Nenek juang mau di jalan tan. Iya. Nana mensengkanya kentong Nang ares. Tuh. Dede ya lo. Dede ye hello. Ilo. Lo, bantu parakan ye. Lo, mak sing juari sih lo. Dia ngemang. Bener. Mirip maro jenah pesu bedak nih. Niki jero mangku toyo. Ini bukan diapon. Takah jel mau ngejet tengah yang udiang gitu dia. Apa lo? Busan orang bedak. Jadi merabang ye. Oh, mak ngopal. Sengnya. Jet nih ben ngangon noleh. Jel mau sing lala hati. Ganang. Yo mangopal. Mau yedi sambil mau. Minyak mau polon nana. Polon-polon apa dong? Saja nih busan nih orang bedak merabang ye. Jet nih ngangon noleh. Ya tuh gitu, doto sangat dango. Wah, ngomong abang mo. Dede. Dede ye hello. Yo nak mekarang jamu. Mana nih? Ini ngapa? Dede ye hello. Nah, mau lo dong lo, mau lo kemana lo? Sekarang.
mekarang kenci. Calmo tomak. Song Lekati nenek. Karang. necang mang bacai. Belos bapolon ne. Blus kena yeh tingken. Aja ne busan sing bang sing nya. Manis. Manis ya? Manis. Nana apel nak bang nak dek cicak. Wulu. Pahit. Apa pahit? Pakah kecil. Kengken ya Oh layak. melen Dong kejang. Cabang nek. Lah. Lah pokoknya. Po yet lah po. Lah cisar. Lah sing mani yang apong nyepes yang bang po. Habis lagi. Oh, Dia bapak ngalipis kena di pondok. nah, oh, dene sangat renguayenan nah. Para kan gerai gangsa raja yapel gegadoh ane sebuah kadung kok itu. Nah pemekas jani po. Dadi untang kayan gelah makawanan rauh ke tengah ngalas. Lakar nunas kaweruhan nunas saja. Ring ide sang marsi taporsi ane nongos melinggih di tengah ngalas. Men yan pak ponok pone mirip sing ada peselaman linggih dan nakalingsir po. Dodo Agong Putra, medageng pisan sekadi arsan pelunguh cokori dewa Dodo Agong. Nampak iriki kaler kangin, wenten yang duwi jati risdak melingge, sane sanang san patut lunasin aja Dodo Agong. Nah yan gitu ya sedang melah. Kuala kene po, pangsing mekejang lah nyungkani dan nakalingsir, kayon gelah yan tuah bapo lego, gelah dini mesanakan. Medunungan di pondok bapone tangga diuleng dini ban gelah nuna saja ke peseraman kengken mirip po Nekengken yang dijak bapo bejak nenenan. Dodo Agong Putra, iriki yang pondok titiang pelunguh cokori dewa melingge, sampunang Dodo Agong sampunang. man Santo kan kena puniki kalintang kaon Dodo Agong. sing jaketo po Tapi malih tikah titiangin dan menerbe Dodo Agong Putra. Kene po, dia stu po sing latika menado kasur kan po. oh pedang jelmu salingin kasur tika borang sini kasur. Bapo sing lah. sing sanang tu lakar aturang bapo kin gelah jele meladini sat sebuah gelah nungenang kemekas baten bapo aja makejang tu ne buatan gelah. Agong Putra, yen inik pangubakin di tiang dengan pedungo cokori dewa, ninten sanang male wilangin Dodo Agong. Aturung po man supaya ida ledang. Jelek lawan menang masih ida sana ngenang po. Ayo Dodo Agong Putra, yen ing sampun pisrang pikayunan pedungo cokori dewa, melingge iriki sakewantan ampuroyang ini kakaonane Dodo Agong. Sing sanang tu ben lantang bapo lalannya di pondok nutur nyen ben po Iring-iring ngeranjing ning pondok Dodo Agong. Garis. Po, yang tunde po. diang dosa apel nakal Usut dia. Ya na po. ne iges tong ranang lalan mai cilmu senawang lekati ini nang dona gitu aja ngelap Beredun udah bener. Kadai cangulu sukerti di samping ni not. Bapak kat lempak tunun ni. Det teman lekati si metulian Lah dong, laris Dodo Agong. mai sar gitu Lugro Dodo Agong. Dados motangi cokori dewa. Sedang surup sangyang surya ping kalih kantenan titiang tatuwa danone sekadi pucuke kuco napi minabu enten salam pikayu nang ini yang mabaos Paman Agung, lugro titiang iyan rarahang di padewasan, wanang subay ceneng bagus muali kepuri. Niswe subarasa yang gelatonen para sida muali kepuri. Dadi rasa sang saya nyen gelah.
Mapan suwi rasa yang gelah. Kudiang gelah jadi ban medaya paman. Lugro Duagong. Ian kabile kangkat atur tidiang. Tidiang san mapamit Duagong mena ide anak mereka ketelangin